Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya lalun malum. Yang sebuah video khusus jih lun pesampo ke masalah singoh bekna halangan sapu 15 Agustus. Katanya. Jadi acara singoh 15 Agustus acara peik bendera ataupun acara moge. Yang acara lom yang ka dikenu jakbi semangat kebangsa Aceh. Haba si siapa perti antek dalam partai PA. Jadi acara tengok lom dikenu jak pesampo, dikenu jak bahas, dikenu jak pertebit dan dikenu jak lakukan singoh acara. Acara untuk mengibarkan bendera bulan bintang. Okey, hana masalah. Hai cedalun. Nyulun pesampo ba urang drone beh. Singoh tanggal 15 bulan Agustus singoh nakeh acara dipegah acara peik bendera bulan bintang. Nyan bener depu cedalun. Bener depu le urang drone nyan awak nyan hanali daya, hanali cara untuk bak diatung ate masyarakat Aceh. 15 ton yang kali dicok damai hana mu siapa long. Nyo dikenu jak pegot acara moge. Yan acara moge jak raun-raun ngon Honda Rea bener depu le urang don sedram tuah beh. Nyan moge nyan menyo di luar nanggro, nyan perti mafia sedram tuah yak Honda Harley. Yan nyan menyo di luar nanggro, pe di Kanada, pe di Amerika, pe di Eropah di sideh. Nyan awak kelompok. Nyan makaji dicok pelantikan acara moge lam 15 Agustusnyo yang bermakna nyan kenyan acara berarti acara peresmian. Peresmian damai MOU yang ke-15 ton. Ya, yang ke-15 ton. Jadi bahan lom dikena jatung ate bangsa Aceh seperti bijih pang tibang bijih pengkhianat yang na dalam partai. Pelom acara. Hana sip nu hurung drone ditipai sedram tuah. Hana sip urung drone dipasau ia Lampung Gong, dipasau Selende Lampung liputi ante na dalam partai. Nyulun pesampo 3 sedram tuah. Nyulun kajutan mafia dari Singapura. Nyan mafia dari Singapura dikenu jak raun ngon Honda Rea. Bener depu le urung drone. Nyan nakeh awak nyan di kerenda anu darah syuhada. Yang putih hati-hati dalam partai PA dikenu jak kerenda anu darah syuhada. Yang ka berlaku di bumi Aceh jino. Merasakan kedron sedram tuah kon kelun yang lun pesamponyo. Ka 15 ton ka urung don ditipe. 15 ton ka urung don dipasau i Lampung Gong sedram tuah. Nyo dikenu jak tipe long. Yang dikenu jak tipe long. Ho ka di bapeng pe dijak pap ma dijak pegot moge. Pak dikenu copeng. Igok mafia di sini. Mafianya yang Honda Rea nya mafia igok. Digunakan pengdro di hana digunakan peng nanggro hana digunakan ataupun peng darah syuhada. Yang perti anu bajing yang na dalam partai PA ya. Nurhom ngon bate menyona sedram tuah. Bek tegan-tegan, nu tepot ngon balok di menyona. Nyo dia murau-raunya nakeh hai sedram tuah yang dulu pegahnya dikenu jak kerenda. Kerenda yang dikenu jak rayung. Kenu jak rayung kerenda anu darah syuhada. Yang dikenu jak peraun ngon motor ngon Honda Rea sedram tuah. Jadi urung drone baik madan kalon mentong. Rom ngon anu bate perti anu bajing yang na dalam partai PA nya perti penjajah. Perti lamit bijih pang tibang yang na dalam partai PA. Perti pelikut perjuangan Indatu katanya sedram tuah. Perti ba aliran sesat yang kebut awak PA sedram tuah. Cara lain hana urung drone. Menyorong drone nutrimong mentong penipuan daripada pengkhianat yang na dalam partai PA hana lun tong pegali. Hana le lun tong pegah lun kasip hek caci maki perti antek Yahudi yang na dalam partai PA. Memang awak PA nya Yahudi yang kembangkan awak PA nya. Yang kenyan hasil damai MOU berarti tahun 2020 dengan cara moge jak keliling-keliling ngon Honda Rea. Acara apa di pub mai. Pegah peik bendera tanggal 15. Ya, neujit tanggal 15 tengok di peik bendera paling tega 2 jam. 2 jam di peik bendera ataupun 3 jam. Lebih nibaknya hana sedram tuah. Tanggal 15 di peik bendera tanggal 16
Ka diserahkan tiang ke penjajah tanggal 17 awaknya kam lailom dihormat merah putih. Urung drone kena jak hormat. Kena jak hormat matauro. Urung drone tem dalam kelompok Yahudi. Urung drone galak dalam golongan-golongan kafe ikut menyogalak. Ilun kahek lun petampau, kahek lun pegah, kahek lun ungkapkan demi kebangsa aku, demi keagama aku baik dulu. Bu perti antek-antek Yahudi yang nak dalam partai pia. Di menyonyo hana ni ingat berarti ada apa yang lun pesampau, hana li lun tuang pegah. Kon kelun apa yang lun lapaskan nyoba video live lu nyo, kon kemalun. Trip tetat ka ditipu bangsa tu. Seperti antek-antek Yahudi yang nak dalam partai PA maupun PNA, PDA, Sira, yang seperti antek sarung gaki penjajah Bandung. Eno kam tamahlom anggota ASNF. Anggota ASNLF. Ya, tamahlom dengan anggota ATAM. Yang kelompok ka, kelompok yang seperti kelompok mitadro duk kuali. Mengsaboh baik nepatih kelompok antek pajuh fi bak penjajah Jawa. Mengsaboh baik nepatih. Menyohana di kod genarih inda tu AM sikurumlah 76 yang perti antek pegot kelompok untuk calon ro kuali nangro sedram tuah. Nyo yang pelai lun pesampo bak urun ro nuh. Baik neraya ate menyolun gasa, memang lun gasa. Gasa lun dengan pengkhianat, gasa lun dengan urun zalim. Lun hana pelai lun jak menggasa dengan urung-urung soleh. Urung-urung yang bertakwa hana pelai lun jak menggasa. Nyo yang pelai lun menggasa, seperti antek sarung gaki penjajah. Seperti antek yang kazalim, yang mekat ayat Allah untuk merot. Yang keperti antek yang pelai lun tenak, yang pelai lun hujah. Kenyo yang pelai lun pesampo sedram tuah. Jadi tengok baikna halangan siapa nekalon mentong pe yang terjadi. Penyo lagi lun pegah 2 jum di bendera ataupun 3 jum yang ka digelung lepak. Tanggal 16 ka diserah tiang-tiang ni ho ke awak penjajah Jawa. Uro tanggal 17 Agustus sebabnya ka dihormat lau merah putih. Yang keperti antek Yahudinya yang pelikut perjuangan inda tu yang kam sabodo dalam sarung kaki penjajah yang keperti hawaknya cedram tua. Di miohana lawan ni urang don hai masyarakat. Haya doa lon mamandum, yang kaya tim piatu yang kajanda, bedauh bangkit hai cedram tua. Naha ni urang don naha. Urang don kenang tindas but awaknya hana dipeduli. Urang si drone kadipoh diputunyok diperti awaknya. Pernah disayangi kurung drone. Hana cedram tua. Jadi baik tegan-tegan ya dengar hawa isu-isu mameh dari partai PA maupun PNA, PDA, Sira, sawa bentong jit hana suah lin ya dengar yu ya lit maji gede. Mensaboh hana yang ikut le genarih perjuangan indatu. Bandung awaknya kabeh dipelikut perjuangan indatu denyo cedram tua. Bandung awaknya jino ka diterima amanah daripada penjajah. Bandung awaknya kena jak pesat agama Allah di Kerama Mekah. Benar tepu le urung dro nyan mentang kejadian peka di Aceh di luk semua ban berosa. Ban baru kejadian di luk semua nan salib kan. Nan salib. Urung Aceh Jaitat ka dikena pesat. Awak PA ramai yang kabeh je ke kafe sedam tuah. Jadi hana suah ni ikut kafe PA nya. Ramai tat ni kabeh je ke kafe yang. So dasar si Malik Mahmud anu baju nya. So dasar si Tim Dakir Breok palih nya. Panai dasar, panai bijeh hewaknya. Yang menyuta cek tim dakir mana, hanam takne bijeh. Menyuta cek tim dakir mana, tim Malik Mahmud. Hanam apa dah pegah. Anak bajunya, kafe Yahudi lah nak tilah yang kena jak pertama mafia. Mafia dari Singapura kena jak puan gede waceh. Yang rau ngon Honda moge tengok yang perti mafia Bandung cedam tua. Mafia luar nanggro hanai pajuh peng nanggro hanai pajuh peng rakyat. Mafia dalam nanggro Aceh lampu koi ma peng darah syuhada di pajuh. Peng anu yatim piatu di pajuh. Peng nanggro di pajuh. Ningat cedam tua kon kelun hoka di bapeng sekian rituh triliun ka dana osus hoka di bapa di sak lampu koma awak pe Pe di sak lampu koma awak pe Thang lampu koma wapia di sa menyunama yang kamate kena jak tumpai kedangan. Kena jak tumpai pu koma menyumai kamate lang kubu kena jak tumpai lampu koma. Behana nu pule urung doilun hana tegan-tegan bak kutenak perti Yahudi antek firundum. Hana tegan-tegan. Memang ku kafe total ku kafe kajilah nyata kafe awaknya. Dan mentam bak dikir lagu kebangsaan Aceh. Dan pe irama pe musik. Yang mandum yang
kelompok kafir jahiliah yang seperti awak partai PA. Kalau dengar kan lagu kebangsaan Aceh? Kalau dengar saya dalam tu lagu kebangsaan Aceh kalau dengar kan? Kiban lagu kebangsaan Aceh pun yang kau dilakukan seperti ente-ente yang. Jadi purung don. Galak lagi nyam, menyo galak kakuh berarti lun kalun serah ba urung don saya dalam tu. Hana pele lunjak caci maki urung don. Lun hana pele kesalahan dengan urung don. Yang pele lun caci maki lagi hawa lun pegah buno. Pele lun caci maki. Yang pele lun caci maki nak antek-antek sarung kaki penjajah yang pelikut perjuangan indah tu. Yang seperti antek-anteknya yang pele lun caci maki, hana pele lun jak caci maki masyarakat Aceh maupun bangsa Aceh lun. Lun musuh nakih lun memusuh dengan urung zalim. Lun memusuh dengan pengkhianat. Lun memusuh dengan urung pulau-pulau ayat Allah. Dengan urung yang pele lun memusuh. Hana pele lun jak memusuh dengan bangsa Aceh. Nyukunyo yang pele lun pesampo, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.